сархати хабарҳо. далери эмомалӣ гуфтааст чунин ҳукмро интизор набуд. вакил шикоят кард. боздошти ду донишҷӯи хориҷӣ бо иттиҳоми омодагӣ ба ҳамлаҳои террористӣ. нерӯҳои Украина гуфтанд 12 дрони Русияро сарнагун карданд. салом бинандаҳои гиромӣ, навиди бомдодиро бо охирин хабарҳо аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 3 ноябр аст. дар шаҳри Уфаи пойтахти ҷумҳурии Бошқирғизистони Русия ду донишҷӯи хориҷии 18-соларо бо иттиҳоми омодагӣ ба анҷоми ҳамлаҳои террористӣ дар роҳҳои оҳани ин кишвар дастгир карданд. РЕН-ТВ бо такя ба манбаи худ хабар додааст, ки ин ду донишҷӯро рӯзи 27 октябр дар ноҳияи Совети шаҳри Уфа вақте дастгир карданд, ки мехостанд пӯстгоҳи Правая Белая дар қитъаи роҳи оҳани кӯҳи Бешефро оташ бизананд. Пойгоҳи хабарии Бомдод хабар додааст, ки яке аз дастгиршудаҳо Фаррухҷон Зокиров аз Тоҷикистон буда дар техникуми авиатсионии Уфа таҳсил мекардааст. дуюми Эмин Содиқов аз Озарбойҷон ва донишҷӯи коллеҷи тиббӣ будааст. Расонаҳои дигар навиштанд, ки ҳамроҳ бо онҳо ду ҷавони 17 сола низ буданд, ки феълан шахсияташон дақиқ нашудааст. худи ин ду ҷавон ва ё наздикону адвокатҳояшон барои шарҳи қазия дастрас нестанд, вале телеграм-канали Шод хабар додааст, ки дастгиршудагон гӯё гуфтанд, ки бо сиёсати Русия розӣ набуданд ва мехостанд бо амалҳои худ мардумро битарсонанд. нисбат ба ин ду донишҷӯ бар асоси қисми 2 моддаи 205 кодекси ҷиноятии Русия бо иттиҳоми тайёрӣ ба амали террористӣ парвандаи ҷиноӣ кушоданд. ба онҳо то 20 соли зиндон таҳдид мекунад. нерӯҳои дифои ҳавоии Украина гуфтанд, ки Русия рӯзи 2 ноябр бо дронҳои худкуш ба шарқ ва маркази Украина ҳамла кард. онҳо дар паёме дар Телеграм навиштанд 12 дронро аз байн бурданд. 6 дрон дар шарқ ва 6 дрони дигар дар маркази Украина сарнагун карда шуд. хабар доданд низомиён. Русия ҳафтаҳо боз бо мушаку ҳавопаймоҳои бесарнишин ва тӯбхона ба зерсохторҳои энергетикии Русия ва ҳадафҳои ғайринизомӣ ҳамла мекунад. ин дар ҳолест, ки дар нерӯҳои украинӣ сарбозони Русияро дар баъзе аз минтақаҳо берун ронда, дар чанд гӯшаи дигар ба ақибнишинӣ водор карданд. Виталий Кличко, шаҳрдори Киев, рӯзи 2 ноябр гуфт, дар пойтахти Украина беш аз 1000 нуқтаи гармидиҳиро омода мекунанд. ин нуқтаҳоро дар сурати аз кор мондани системаи гармидиҳии марказӣ истифода хоҳанд кард. низомиёни Украина гуфтанд, нерӯҳои Русия тирборони шаҳри Бахтумро дар шарқ идома медиҳанд. далери Эмомалӣ, рӯзноманигор ва блогери зиндонии тоҷик, қарори додгоҳро, ки ӯро ба 10 сол маҳбас маҳкум кард, тӯлонӣ номидааст. вай ҳафтаи пеш дар мулоқот бо ҳамсараш Зайтуна Иноятова гуфтааст, чунин ҳукмро интизор набуд. дар ҳамин ҳол ҳамсари далери Эмомалӣ бо ирсоли як мактуб аз Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, хостааст барои озод кардани шавҳараш аз зиндон кӯмак кунад. дар ин бора гузориши Каюмарси Аторо мебинем. далери Эмомалӣ, рӯзноманигор ва блогери зиндонии тоҷик, қарори додгоҳро, ки ӯро ба 10 сол маҳбас маҳкум кард, тӯлонӣ номидааст. вай ҳафтаи пеш дар мулоқот бо ҳамсараш Зайтуна Иноятова гуфтааст, ки чунин ҳукмро интизор набуд. рӯзноманигори тоҷик моҳи июни имсол ба иттиҳоми соҳибкории ғайриқонунӣ, дурӯғпароканӣ ва узвият дар созмони мамнӯи гурӯҳи 24 дастгир ва рӯзи 17 октябри имсол ба 10 сол зиндон маҳкум шуд. худашу тарафдоронаш ҳукмро беасос номиданд. далели додгоҳ барои тасдиқи айбнома эълон нашудааст. дар айни замон вакили мудофиаи далери Эмомалӣ аз додгоҳи шаҳри Душанбе бозбинии ҳукми ӯро талаб кардааст. пайвандонаш гуфтанд, ки ариза 2 ҳафта пеш ба додгоҳ фиристода шуд, аммо то ҳол посухе нест. Зайтуна Иноятова, ҳамсари рӯзноманигори зиндонӣ, мегӯяд, дар номаи ҷудогона аз раиси ҷумҳурии Тоҷикистон хостааст, ки барои озодии шавҳараш мусоидат кунад. қаблан ҳамсари Абдуллоҳ Ғурбатӣ, рӯзноманигори дигари зиндонӣ, аз раиси ҷумҳур хоста буд, ки монеӣ ба маҳбас андохтани шавҳараш шавад, аммо ҷавобе нагирифт. дертар додгоҳ ӯро ба 7 сол зиндон маҳкум кард. мурофиаи далери Эмомалӣ дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе ва паси дарҳои баста гузашт. ба ҷуз аз вакили мудофеъ ва баъзе аз хишовандон, дигарон ба толори мурофиа роҳ наёфтанд. ҳукми далери Эмомалӣ, ки моҳҳои охир бо гузоришҳояш дар бораи мушкилоти мардум ном бароварда буд, вокунишҳои зиёдро ба бор овард. садҳо нафар дар шабакаҳои иҷтимоӣ қарори додгоҳро нодурусту ноодилона номиданд. чанд созмони байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо, озодии фаврии далери Эмомалӣ ва хабарнигорони дигари зиндониро хостанд, аммо акси садое нашуниданд.
در نیم سال اخیر و پس از حادثه های بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر در تاجیکستان دستگیر شدند. به جز از دلیر امامعلی، محمد سلطان به 7 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محبس محکوم گردیدند. کمیته دفاع از خبرنگاران بازداشت و محاکمه و زندانی شدن روزنامه‌نگاران را در تاجیکستان محکوم کرد. 3 مقام امریکا گفتند که عربستان سعودی در اختیار آنها اطلاع گذاشته است که نشان می‌دهد احتمال ایران برای حمله ناگزیر به این شاهگری در خاورمیانه آمادگی می‌گیرد. نگرانی از حمله احتمالی در زمانی است که حکومت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ایران را برای سرکوب تظاهرگران و فروش پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین سخت تنقید می‌کند. در بیانیه رسمی شورای امنیت ملی آمریکا در روز 1 نوامبر آمده است که آمریکا از این تهدید احتمالی نگران است و برای دفاع شریکان و منافعش در منطقه خودداری نخواهد کرد. یک مقام آمریکایی تصدیق کرده است که اطلاع عربستان سعودی وجود تهدید واقعی حمله را نشان می‌دهد که ممکن است به زودی یا 48 ساعت صورت بگیرد. حکومت ایران عربستان سعودی و دیگر رقیبانش را به برانگیختن تظاهرات سراسری ضد حکومتی در ایران متهم کرده ولی دلیل‌های مشخصی نآورده است. مقامات ملیسا در شهر دوشنبه یک پدر را برای کشتار دختر نابالغش بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام دیروز خبر داد که گورز سعیدوف ساکن 66 ساله ناحیه شاه منصور پایتخت روز 28 اکتبر دختر 11 ساله خود را با چوب و تسمه لطوکوب کرده به هلاکت رسانده است. در یک گزارش تلویزیونی این مرد اقرار کرد که وقتی مبلغ‌هایش در خانه گم شد او در این کار دختر نابالغش را گمانبر کرده خواست جزا دهد و به سر و بدن دختر نابالغش با چوب و تسمه زد ولی این نورست در پی لطوکوب و مناسبت بیرحمانه پدر به هلاکت رسیده است. مقامات علیه این مرد با مدعی کشتار پرونده باز کردند. مقامات ملیسا گفتند که در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده ایده زندانی گردیده و دیگران جریمه پرداختند. همچنین 10 نفر دیگر از حق پدری و مادری محروم شدند. مقامات تاجیکستان رفتار آنها را بی‌مسئولیتی مینامند. دیگران پیامد مشکل اجتماعی میدانند از جمله بیکاری و فقر. چون این رویدادها در چند وقت رسانه‌ای شده توجه مقامات و جامعه را برای مدت به خود میکشد و دوباره به گوشه فراموشی میروند. کودکان میمانند و مشکلشان. روانشناسان میگویند جامعه نباید بیرحمی را بر کودکان تحمل بکند. جامعه شناسان باور دارند که در سالهای نزدیک این مشکل را کاملا از بین بردن امکان ندارد ولی تا حد کم کردن ممکن است. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 3 نوامبر را فرا میگیرد. روز 3 نوامبر سال 2014 ترمینال نوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به استفاده داده شد. این ترمینال با کمک مالی فرانسه ساخته شد که در دایره عملیات مبارزه با تروریسم در افغانستان با تاجیکستان همکاری نزدیک برپا کرده بود. برای بنیاد این ترمینال 39 میلیون یورو صرف شد. از این ترمینال هر هفته ده‌ها پرواز به سمت روسیه و آلمان، ترکیه و چین و برخی دیگر کشورها صورت می‌گیرد. 3 نوامبر سال 2016 دادگاه عالی لندن صاحبکار تاجیک عوض نظرف را که از افراد ثروتمندترین آسیای مرکزی به حساب می رفت به 1 سال و 9 ماه زندان محکوم کرد. او در اجرا نکردن قرار دادگاه عالی لندن برای بازگردانیدن 35 میلیون دلار یک صاحبکار روس به زندان محکوم شد. عوض نظرف و شرکتش انسال لیمیتد اولی سالهای 2000 یکی از میانه‌روهای اساسی برای فروش آلومینی از تاجیکستان بود و کارخانه آلومینی را با اتهام ویران کردن قراردادهای خرید و فروش آلومینی به دادگاه کشید. حکومت تاجیکستان در دادگاه لندن بیش از 100 میلیون دلار خرج کرد و این یکی از گرانترین بحث‌های دادگاه تاجیکستان شد. 3 نوامبر سال 1964 عنایت خوجایوا تولد شده است که برای دوستداران شعر با اسم فرزانه معروف است. فرزانه یکی از شاعران توانای لیریک است. شعرش گل زردالو میریزد در پایان سالهای 80 او را به حیث یک شاعر تصویرگری با استعداد معروف کرد. بیش از 20 کتاب شعر فرزانه از جمله قطره از مولیان، مهر گل مینا، دیوان و دیگرهایش نه تنها در تاجیکستان بلکه در مسکو و لندن هم چاپ شدند. بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است.
бинандаҳои азиз, ин буд охирин хабарҳо ки дар барномаи навиди бомдодӣ тақдими шумо шуд. матлабҳои аз ин бештарро аз вебсайти радиои озодӣ пайдо кунед. То фардо дар ҳамин вақту соат хайр, худо нигаҳдор.